Luke chapter 5 verse 8. Diyan sa inyong mga Biblia. Salamat sa inyong faithfulness karon hapon. Kung nana sa amen. Ano maningdog, magbasa ta karon hapon. Luke chapter 5 verse 8, 9, 10, 11. Mabasa ta sa tibok story later, piece by piece. Pero karon ang katapusan lang sa story ang basahon nato. Luke chapter number 5 verse number 8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Masaya. Sa diya nga si Simon Pedro, nakakita niini siya mihapat doon sa mga tuhod ni Jesus nga nag-iingon, "Palayo gikan kanako, kay ako usa ka magsasala nga tawo o Ginoo." Kay siya nahingangha ug ang tanan nga dito ban kaniya sa suho sa mga isda nga ilang nakuha. Ang pulong suha means ang tanan isda nakuha sa uska net, uska pukot. Verse 10, ug mauusab si Jacobo ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, na mga kauban ni Simon, ug si Jesus mingon ngato ni Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon ikaw mangisda na og mga tao." Ug sa diya nga sila nakadala na sa ilang mga sakayan ngato sa yuta, sila mibiya sa tanan og misunod kaniya. Title of my message this afternoon is Forsaking the Fish to Follow the Fish Giver. Ang pagsalikway or ang pagbiya sa isda or nagabiya, I like that better, nagabiya sa mga isda aron mosunod sa tighatag og isda. Forsaking the fish to follow the fish giver. Magampo na ta? Dayon ko mo magalingkod para sa mensahe karon hapon. Let's pray. Knowing Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Thank you for your blessings on our church. Thank you for the property you've so generously given to us, Lord. You've overwhelmed us by your goodness. Thank you, Lord, for our church and the growth of our people. Now, dear God, I pray you bless the message tonight. Fill me with your spirit as I preach. Help me, God, to help our people. Help us to make good decisions because of this message, not just tonight, but for many, many years to come. Help us to make good decisions because of the truth that we learned tonight. Fill me with your spirit, please, dear God. I need you. I can't preach on my own, and I wouldn't want to. Please, God, help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Several weeks nilabay, abi na ko nga ako mawali niini nga mensahe. And nag-start ko nagtuon sa text ug nag-start ko nag-andam sa mensahe. Dayon ang Diyos nag-adjust. Beth, Beth, every time I look at you, you're looking at somebody besides me. And I mean, there's so much guaponess here to look at. You really just need to do that, okay? But it distracts me when I look over and you're laughing at somebody on the other side of the building. So help me with that, okay? Nagplano ko, nagwali niini nga mensahe, and then ang Diyos nag-adjust sa padulngan sa mensahe, and I ended up preaching another message, completely different topic called "And Their Net Break." And kabayan niini nga story. This will not be the same message. Karon hapon, mawali ko sa kamatuoran nga nagplano ko sa 5 weeks, 4 weeks, 6 weeks, sometime a few weeks ago. Dari sa Luke, makita na to mas daghang details kabahin sa pagtawag ni Peter ug Andrew ug James and John. Mas daghang details dere kaysa laing mga gospels. We see more details here than Matthew, where the famous verse, "Follow me and I will make you fishers of men." Mas daghang gayud ang details dere. God makes no mistakes. Walay sayo dere sa Biblia, pero naay 4 different gospels
O kung ganahan ta makasabot sa tibuok mga story, kinahanglan ta mo lantaw sa mata gospel, because sometimes na-detail diri sa Luke nga wala sa Matthew, na-detail sa Matthew wala sa Luke. Dili magsupak sila sa usag-usa. In English, they complement one another. Nasabtan niyo kana mag-complement, meaning magsuporta sa usag-usa. Magsuporta sila sa usag-usa. Here in Luke, na mas daghang details kabahin sa pagtawag ni Peter. Siyempre, napod si Andrew, James, o John ni ining story, pero si Peter ang main character. Now, sa diya si Kristo, nagtawag ni Peter ug Andrew kung laing nga mahimong mga disciples, they already knew who Jesus was. Go with me to John chapter 1. Dili kini nga story ang first time nga si Peter ug yang igsoon si Andrew ug si James ug John, dili kini ang first time nagkailan sila ni Kristo. John chapter 1 verse 40. I guess it's possible si James and John kini ang first time, wala ko kabalo sigurado, pero klaro man si Peter ug si Andrew kailan na ni Kristo sa wala pa siya nagtawag nila sa story sa atong text verse. John chapter 1 and verse number 40. Kung nasa amen? And one of the two which heard John speak, kana ang John the Baptist, si John the Baptist nagtudlo ni Kristo, nagingon, behold the Lamb of God, tanaw ang karnero sa Diyos nga manguha sa mga sala sa tibok kalibutan. So that's the John here. One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ, And he brought Peter to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, thou art Simon, the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Cephas and Peter both mean the same thing, but two different languages. Cephas means a stone. Peter, Petros, also means a stone. So Jesus gave him the name stone. Sometimes gitawag siya Cephas, sometimes gitawag siya Petros or Peter, but it's the same person and it's the same meaning. Masaya, usa sa diha nga nakadungog ni Juan nga nagsulti ug misunod kaniya mao si Andreo nga igsoon ni Simon Pedro ug igsoon pod ni Sarah Acopiado. Siya una nagapangita sa iyang kaugalingon. Asa si Sarah? There she is. Siya una nagapangita sa iyang kaugalingon igsoon nga si Simon ug nagiingon nga to kaniya, kami nakakaplag sa Mesayas nga kunhuburon ang Kristo. Ug siya midala kaniya ngadto ni Jesus, ug sa diha nga si Jesus misud-ong kaniya, siya miingon, ikaw mao si Simon ang lalaki na anak ni Jonas. Ikaw pagatawgon nga Cephas nga ang hubad usa ka bato. So here we see in John 1, sa wala pa si Kristo nagdol ni Peter ug Andrew ni mitawag nila si Peter ug si Andrew kailan na ni Kristo. They knew who he was. Nagadoon sila sa ilang pagtudlo, nagadoon sila sa kabahin sa iyang mga buha. They knew who he was. Basim wala pa si James ug John, pero si Peter ug Andrew kailan na ni Kristo sa wala pa before the story that we're looking at tonight. In the story here, si Peter ug si Andrew ug si James and John na sila'y duha ka barko. Si Peter ug Andrew sa usa, ug si James and John sa lain, igsoon sila. Ug si Peter and Andrew, James and John, nangista sila sa tibok gabi, throwing their nets into the sea. Di na sila dito sa Sea of Galilee. All night long, sila nagtaktak sa ilang pukot, dugay, naghula, dayon magbira, walay sulod. Balik sa tibuok gabi o wala gayud sila nakuha. Na maka-imagine gyud ka, nasamok sila. Gikapoy kayo. Tibok gabi sayang gyud, walay nakuha. Mas importante pa, kung walay nakuha, wala dili makabaligya o walay income, walay panginubuhi. So nasamok sila. Nibalik sila sa daplin sa Sea of Galilee. O nagdalag sila sa mga pukot ngadto sa dili bye-bye but to the shore there, and they start cleaning their nets. Walay ista pero murag daghang seaweed, daghang hugaw, daghang butanga, walay pulos. So every time you go fishing, kinahanglan maghugas
maghugas sa imong mga pukot. So there they are, naglingkod dito, basin nagtindog, naghugas sa ilang mga pukot. Nasamok sila, frustrated man. Ang tibok gabi, walay pulo, sayang ang tanan. Dayon si Kristo niabot. They know who he is, and he knows them. Remember, Jesus already gave Peter a new name. Siya naghatag niya og angga. You're a stone, you're sea fish, you're Peter. So, si Jesus Kristo, ang magtutudlo, ang bagong magtutudlo, niabot na. And he asked Peter, nagplano siya, nagsulay siya nagtudlo sa mga tao, daghang tao nagsunod ni Kristo, ug naglusod siya nagtudlo kay hugot kayo, ang tanang tao nagsulay mo duo, mo hikap niya. The Bible says the crowds pressed upon him. Nalimot ko sa pulong sa press. We talked about it last time, pero nalimot ko. But Jesus says to Peter, Peter, nakoy hangyo, pwede ba ko maglingkod sa imong barko, o ganang ko ikaw magpalayo gamay, gikan sa daplin sa dagat, aron na ko'y space ug makatudlo ko sa mga tao. Kung tanan tao dali duo lang, dali ka makatudlo. So he said, take me out. So Peter obeyed. He pushed the boat away from the land, and the Bible says Jesus sat down to teach. Si Kristo nagtudlo sa mga tao na dito. Dayon, sa diyan na finish na siya, Jesus says to Peter, hey Peter, you want to go fishing? Mangista ka. Now, I'm going to tell you right now, Peter didn't want to go fishing. Gikapoy, gayud siya. Sa tibok gabi, nangista siya, walay nakuha. He didn't want to go. He was in a bad mood. Nagmungkot siya. Let's look at the story. Go to Luke chapter 5 and verse number 4. Luke 5, verse 4. Now when he had finished speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draft. I always thought that word was pronounced draught, like caught, but I looked it up. It is draft. But it's like the English word draft today. What does draft mean? Bira. If you draft soldiers, you force them to join the army. Bira. So that it fits. Just lahi ang spelling. Karon sa diha nga siya mi undang na sa pagpanulti, siya miingon ngadto ni Simon, lawig ngadto sa lawod ug itaktak ang inyong mga pukot alang sa uska suhod. Now think about it. If you're Peter, unsay mong gihunahuna karon? Seryoso ba? Wala ko natulog, nagbigil gyud ko, nagbilar, di ba? Nagbilar gyud ko. Kapoy kaayo. O bago pa ko, nag-finish, naghugas sa akong pukot. Dili ko ganahan maghugas pag-usab. Pero, si Peter, nagrespeto nining bagong teacher. So look what he says in verse 5. Now, in verse 5. And Simon answering said unto him, Master, that means teacher, magtutudlo, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Ug si Simon nga nagatubag, miingon nga to kaniya, magtutudlo. Kami naghagok sa tibuok gabi ug walay nakuha. Apa? Bisan pa niya na, tungod sa imong pulong, ako mutaktak sa pukot. And that was my message a few weeks ago. Jesus said, let down the nets. And Peter said, I'll let down the net. Partial obedience. Dili kompleto nga obedience. Pero dili ka na ang mensahe karon. Jesus said, itaktak ang imong mga pukot. Si Peter naging, sige, I'll put down one just to make you happy. All right? Okay, fine. I'll do it just so you leave me alone. All right, I'll put one net down. Sigurado gayud si Peter na walay makuha gyapon. Pero naidakong kaliingan si Kristo na anak. O kung si Kristo moabot,
ang tanan mausog na. Look at verse 6. And when they had done this, I guess they is Peter and Andrew. Si Peter kanunay nagasturya, si Andrew dili. So wala hiskot sa ngalan diri. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Ug sadya nga sila nakabuhat ni ini, sila nakakuha og usa ka dakong panon sa mga ista, ug ang ilang pukot nagisi. Nanay mga Pilipino diri, nagadomo, daghang ista malipay na ang mga Pilipino. Amen? Muagi dito sa merkado, daghang ista, just malipay na, kaya na daghang ista. And tayo mag-realize, wala ko'y kwarta, what may kalipay. They didn't just catch a few fish. They didn't just catch an average net full of fish. They caught so many fish nga ang ilang pukot nagisi na. Look at verse 7. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Bisaya. Ug sila, I love this, misinyas. Sinyas. They're probably Filipinos. They probably did this. And nainumdum ko sa diyan, bago po mi dari sa Pilipinas, dito sa Bacolod, na sila daghang jeepney sa Bacolod, na Dipolo, Bacolod. Ilonggo sila dito sa Negros Occidental. So, pero nainumdum ko, sa diyan, bago po mi niabot dito, niya mi sa maybe SM Mall or Robinson's, o na yung mga jeepney dito sa gawas. Kung nakakita ko na yung mga tao mo tabang-tabang sa mga jeepney dahil maningil, kabalamon kabay niya na. And mga tao, nakakita ko niya, siya naghimo nini, na jeepney, layo man, siya naghimo. Para na ako, Amerikano ko, kana nagpassport, pahawa. Tinuod, pahawa. Kini sa Amerikano, alisa. Pero kini, hawa. Naglanta ko, what's yung problema? Uy! I can't do. How many of you, can anybody here do the Ilonggo kiss sound? Real loud. Pagahimo mo niyana. Oh, kana, Brother Michael. How do you do that? Di kaya na ako kana. Pero naghimo niya, that loud, mwah! You know what I'm talking about? Dayon. Minsan niya, uy! Mwah! Wow! Mura ka na ang gihimo ni Peter today. Uy! And I knew these were going to die. So they're going to try to die on me. Bisaya. Og sila misinyas nga to sa ilang mga kauban nga dito sa laing nga sakayan. Nga sila kinahanglan nga moduol og mutabang kanila. Og sila miduol og mipunong sa duha ka sakayan, mao nga sila misugod sa pag-unlod. Usa ka net. Ang isda nga nakuha sa usa ka net. Open this for me, wife. I'm gonna need these in a minute. Ang isda nga nakuha, nasagpan diya sa usa ka pukot. Paigo man nga nagpuno duwa ka barko o mag-start sa pag-unlod. You ever been in a boat nga naitambok ga tao? Ubos na dito sa likod, ang boat diba? Diba? I need to replace these batteries. Tama. Wala nag-sink gayod, pero, you know, I'm talking about ang tubig do kayo sa what is that called? The edge of the boat. Ako kabalo, ang tawag niya na, you know, I'm talking about what would that be called? I can't think of it in English or Visayan, but you know, I'm talking about the side of the boat. Ang daplin, ang tubig dire dool na lang. Hapit na unlod, duwa ka barko. Pinaagi sa ista, gikan sa uska pukot. Jesus purposely
did a miracle that was so big, there could be no doubt that it was all Him. Si Kristo mihimo sa milagro nga hilabihan kadako aron wala gayoy duha-duha nga siya lamang ang mihimo niana. Walay lain ay kalabutan. Kana si Kristo lang. That had never happened before, and it did happen one time later. Jesus did it again after He rose from the dead. I was going to say, wala gid na ito po pag-usab, pero naman. Look at Peter's response in verse 8, 9, and 10. Tanawang tubag ni Peter sa verse 8, 9, and 10. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, that would be Andrew, James, John, and maybe some other employees, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men." Sa diya nga si Simon Pedro nakakita niini siya mihapat doon sa mga tuhod ni Jesus nga nagingon, "Palayo gikan kanako, kay ako uska magsasala nga tao." Kay siya nahingangha o ang tanan nga dito ban kaniya sa suho sa mga isda nga ilang nakuha. I'm not going to read verse 10 sa Bisaya. Sa kalit lang silang tanan. Sa kalit lang ang kamatuoran midangat na sa ilang humuhuna. Kining tawhana naglabaw gayud sa usa ka magtutudlo lamang. Dili siya teacher ra. He's different. Lahit siya sa tanan. Walay tao makahimo niini. Kanang gisulti ni Nebuchadnezzar human nga ang 3 Hebrew boys ni lakaw gawas sa fire furnace. He said no other God can do like that. Walay lain makahimo sama niya na. Ug sa diya si Peter, ug si James, ug si John, ug si Andrew nakakita sa milagro nga gihimo ni Kristo. They said, "Wow, walay lain sama niya na." Look at verse 11. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him. Ug sa diha nga sila nakadala na sa ilang mga sakayan ngadto sa yuta, sila mibiya sa tanan ug misunod kaniya. Turn with me to Matthew chapter 4. I want to look at this story in Matthew. I'm only going to read the English, but I want to read 18 to 22 in the English. Matthew chapter 4 verse 18. Naipareho nga story pero nalaktaw ang daghang details. Nalaktaw, pwede ba nalaktaw or gilaktawan? Dili sayo, God's not making a mistake. He just chose to emphasize different details. Matthew 4 verse 18. Kung nasa amen? And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So it skips the whole story of teaching the people, riding the boat. It skips a whole bunch of details. Verse 19, and He saith unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." And they straightway left their nets and followed Him. And going on from thence, He saw other 2 brethren, James, the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and He called them. And they immediately left the ship and their father and followed Him. Dali ko mo ba sa Bisaya, pero naitulog ka butang gihiskod diri nga gibiyaan nila ilang pukot. That's part of their career. Their boats, that's part of their career. And then their father, gibiyaan ang ilang amahan aron musunod ni Kristo. By the way, every Christian should be willing to make those decisions. Kung ang Ginoo mo tawag, angay nga kita or kinahanglan ta buot nga mobiya na sa bisan unsa aron musunod niya ang atong career o ang atong pamilya bisan unsa nga kinahanglan. You say, "Oh, Pastor, lisod kayo ang pamilya." Yeah, tell me about it. Your pastor doesn't see his family very often. Just saying. But we see 3 things listed here, family and career related. So when I read in Luke chapter 5 verse 11, normally, kung mabasa ko Luke 5:11, and they forsook all. Akong maghunahuna kabayan sa nets, ang tanan nilang equipment apil diha, ang ilang mga barko,
o ilang amahan. That's James and John. The Bible doesn't ever tell us anything about Peter and Andrew's father as far as being alive. We don't even know his name, do we? Zebedee is the father of James and John. So it's very possible Peter was older than the other disciples. Murag siya ang pinakatigulang sa mga disciples. Maybe not, but definitely one of the older disciples. So it's very possible namatay na ang iyang amahan sa wala pa si Kristo nagtawag niya. Because the Bible never says anything about him. But ang papa ni James ug si John, buhi gyapon. So when I read in Luke about they forsook all, go back to Luke chapter 5. Luke chapter 5 verse 11. Luke chapter 5 verse 11. Good job, Aliana. Buotan si Aliana. Luke chapter 5 verse 11. Kung na say amen? And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Ug sa diha nga sila nakadala na sa ilang mga sakayan ngadto sa yuta, sila mibiya sa tanan ug misunod kaniya. Last month, when I was reading this story, sa kalit lang nag-realize ko ang hunahuna midanga, or ang idea midanga sa akong hunahuna. They didn't just walk away from the nets. Dali ang kupukot lang, dali ang barko lang, dali ang pamilya lang. Wait a minute. What was in those ships that they left? Unsa nasulod sa mga barko nga gibiyaan nila? Daghang isda. Labaw sa bisan unsay lain adlaw sa ilang kinabuhi. Can I say it that way? They had caught more fish in that one net than they had ever caught in a single day in their entire life. And they pulled the boats to shore and left the fish in the boats. Ug unsa ang hunahuna sa Pilipino? Sayang! Di ba? Pwede ibaligya? Dayon makagamit para sa imong bagong buluhaton uban sa Ginoo? Sayang! Di ba? That's the way we think. They could make more money by selling those fish than they had ever made in a single day in their entire lives. Pero sa diya si Kristo nagtawag, nagbiya sila sa ilang barko, sa ilang pukot, sa ilang amahan, ug ang tanan sa tanan isda. O kita maghuna-huna. Sayang. I mean, think about it. Si Jesus mihatag kanila sa dakong panalangin. Tayong gibiyaan nila ang panalangin. Unsay pulos niya na? I mean, napa ang ilang amahan. I guess he made money from it. Nailain employees, trabahante. Pero sila mismo, wala'y benepisyo diya sa milagro. Nakakita ra, pero wala nagbaligya. I mean, think about it. Kung si Kristo, buot maghula, 1 day, 2 days lang, nakabaligya sila sa tanan. Tayong gidala kana nga kwarta, uban nila, nga to sa lang bagong ministry, uban ni Kristo, ug mas mayo pa, di ba? That's the way we think, isn't it? That's the way we think. Apan si Kristo nagingon, sunda ko, ug sila nagsunod. Nagabiya na sa tanan. O kita, usulti, sayang. You see, kini nga mga bagong disciples ni Kristo. Watch me now. Nakasabot sila sa simple nga kamatuoran nga dagang Kristohanong karon adlaw kanunay malimot. Here's the truth. Are you ready? If you have the fish giver, you will never lack fish. Kung ikaw naanay tighatag og isda, ikaw dili na gayud makulangan og isda.
Sayang, dili kayo nagasunod sila sa tao nga mihatag sa blessing, makahatag siya pag-usap. If you have the fish giver, you don't ever have to worry about running out of fish. Kung nakay tighatag og isda, dali kinahanglan ka mabalaka nga ang mga isda mahuro na. Kay nakay tighatag og isda. And may I point out, the disciples made the right decision. Have you ever read the other miracles Jesus did? Go to Matthew chapter 14, verse 15. This is the famous story of the feeding of the 5,000. Matthew chapter 14, verse 15. Matthew chapter 14, verse 15. Kunanas, amen? And when it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals." Victual means pagkaon. But Jesus said unto them, "They need not depart. Give ye them to eat." And they say unto him, "We have here but 5 loaves and 2 fishes." He said, "Bring them hither to me." And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled. And they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, besides women and children. Watch me now. I have 5 loaves. Limaka. Try to think of the bread names here. What? Manisa, what is it? Pandesal. There we go. That's the light bread, right? 5 ka pandesal. 2 ka isda nga gamay. Kana nga maot gamay nga isda. Kabalo mo? Kana ra. Og si Kristo nagbuwak, mihatag. Nagbuwak, mihatag. Ang disciple nagdala, mihatag. Mibalik, nagkuha, naghatag. Og 5,000 men plus women and children nagkaon og nabugo og what's the word for full? Busog na. I said bugo, so that's not a word. Busog na. Nabusog na. 5,000 men. More than 20,000 people kapin. Realistically, if you have 5,000 men, pila ka bata nagasunod? Daghan. Pila ka babae? Daghan. More than 20,000 kapin. She has had 5 loaves, 2 fishes. Ug paigo man na lang sa tanan. Ug napay 12 baskets full. Mga baskets na puno na sa sobra. You know, ang decision sa mga disciples nga nagabiya sa mga isda dito sa dagat, it doesn't look like such a bad decision when you see what Jesus can do with 5 loaves and 2 fishes. They made the right decision. Nagbaylo sila sa mga isda. Siya say alangsa tighatag o isda. You never lose when you trade the fish for the fish giver. Dili gayud kasi mapildi or magansi unsa man. Malgansi. Kung ikaw mo baylo sa mga isda alang sa tighatag o isda. Now listen to your pastor. Here's the message tonight. Here's the message. That was all introduction for a short sermon. English una, Visay kaduha. You ready? The disciples forsook the fish to follow the fish giver, and they never regretted it. Oh, one time they backslid. Nag-backslide sila. Remember that? Peter said, I go a fishing na discouraged shop. Human sa pagkabanaw ni Kristo, nibalik siya sa dagat. And Jesus came and did the miracle again. You remember that? Peter, lovest thou me? Feed my sheep. Kabalo mo niya ng story. I think that's John 21.
maybe 20, nalimot ko. The disciples forsook the fish to follow the fish giver. But here's the tragedy. Kini man ang katalagman sa atong panahon. Many times we as Christians do the opposite. Something, what is opposite? Opposite. Balaktanan, kabaliktanan. Whatever she just said is correct. Good job, Gillette. I'm very proud of you. Your Visayan is improving. Padayon na lang, I'm not discouraged. Sa daghang panahon, kita maghimo sa opposite decision. Ni anak nga gihimo sa mga disciples. Watch me now. Here's the application. Watch now. Ang Diyos muhatag na to sa gamay nga financial kauswagan. He gives us a nice load of fishes. Ay blessing sa Ginoo. O kita mobiya sa tighatag og isda aron mogukod sa mas daghang isda. Panaglitan. One of the things I'm starting to pray for, nagaampo ko nga ang Diyos mohatag sa mga men sa atong church sa mayo nga job opportunities nga mayo nga sweldo nga igo-igo pero dili mo pugong nilagikan sa pagsimba. That's what I'm praying. We have some good men in our church. Si Jomar, Romel, mag-work sila and often dili sila makasimba tungod sa trabaho. It's not their choice. It's not their choice. So nag-aampo ko nga ang Diyos mohatag sa atong mga men sa mayong trabaho nga igo ang sweldo pero kana nga schedule mo tugo sila mo alagad sa Ginoo mag-appeal sa tanan services. That's what I'm starting to pray. Let me give you an illustration. Many times ang Diyos nagpanalangin sa usa ka tawo pinaagi sa mayong bagong job. Mayong job nga mayong nga sweldo. And that man experiences, could be a woman as well, but let me use the term man. That man experiences some financial blessing. And then, nana siya oportunidad mag-overtime. Kung mag-start siya mag-lockdown sa church, aron mag-overtime. You listen to me? He just forsook the fish giver to chase the fish. Did you get that? Nagsalikway siya sa tighatag og isda aron mogukod sa mas daghang isda. Nalimo siya sa mga isda maggikan. Are you listening to me tonight? Let me give you another illustration. How many times has God blessed a Christian's business na negosyante? O ang Diyos mag-start magpauswag sa iyang negosyante. Nagtubo na ang iyang negosyante. Dayon ka na nga Kristohanon. Mag-start, what's the word? Mag-anod-anod. Can I use that word? Anod-anod, gikan sa Ginoo. Drifting is the English. You understand what I mean by that? Hinay-hinay maglayo, gikan sa Ginoo. Kay mas busy siya sa pagsulay mangwarta diya sa iyang negosyo. Ug hinay-hinay, mobiyat siya sa tighatag og isda. Aron mogukod sa mga isda. Are you listening to me tonight? Turn with me to Psalm chapter 62, verse 10. Psalm chapter 62, verse 10. Psalm 62, verse 10. Sa daghang panahon dari sa Pilipinas, kung tao nga pobre, mutilaw gamay nga financial kauswagan, it's like mahubog siya sa mga panalangin ug mabuwang siya nga magukod sa panalangin ug malimot siya ang panalangin nagikan sa Ginoo. Did I say that correctly? Psalm 62 verse 10. Kung nara sa amen? Trust not in oppression and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Ayaw pagsalig diha sa pagdaog-daog, ayaw pagkahimong kawang diha sa pagpanulis.
Kung ang mga bahandi mo daghan, ayaw ibutang ang imong kasing-kasing nganha kanila. Ang Diyos misulting na sa makausa, sa makaduha ako nakadungog ni ini nga ang gahom iya sa Diyos. Nagalaong gayud ko, nagaampo ko. Diha sa paglabay sa panahon, magampo ko nga ang Diyos mo panalangin sa mga pamilya, sa among church. Diha sa financial. Naglaong gayud ko nga matag magtiayon sa atong church pohon na ilang kaugalingon balay. Dili kinahanglan magpuyo uban sa ilang kinikanan, ilang ughangan, ilang kaugalingon sumala sa plano sa Ginoo. A man should leave father and mother and cleave unto his wife. I pray that God will do that. Naglaong ko nga daghan uban ninyo diri pohon ang Dios mohatag nimo sa imong kaugalingong transportation. Dili kinahanglan mag-commute kanunay. Naglaon ko nga kamong tanan sinati ang mo sinati sa financial panalangin sa Ginoo diri sa kalibutan. But listen to your pastor tonight. Kung ang mga panalangin mo abot, ayaw kalimti asa sila naggikan. Ayaw mo salikway sa tighatag og panalangin aron mugukod mas daghang panalangin. You'll be like the dog looking at the meat dito sa limaw. Kabla mo limaw, gamay nga tubig. Limaw. Sorry. Wala ka kabalo. Akong pastor dari, ang tanan akong gisulti sakto. Yeah, somebody put that on YouTube. That's gonna be viral. Watch me now. Kabalo mo sa story, it's called an Aesop's Fable. Si Aesop, dugay na nagsulti sa story. Na iro, log, what is log in Bisaya? Ang kahoy na tumba dito sa limaw. Ug naglakaw siya labang sa kahoy, labang sa limaw. Ug nasa'y karne diha sa baba. Nakikita siya sa ubos dito sa tubig sama sa salamin. So nakikita siya na lain iro dito na karne. So unsay gihimo? Nasuko siya, ganan siya sa iyang karne pod. Nagbark siya, nawala ang iyang karne dito sa dagat, sa limaw. That's what a lot of Christians do. Ang Diyos mo hatag na to, og panalangin, o kita mo biyat, kaniya nga mihatag sa panalangin. Aron mo gukod sa laing panalangin. Why, klaro. But it makes sense to our minds, doesn't it? Money is intoxicating. Sa ito yung intoxicating, makahubog. Ang kwarta, makahubog, makapahubog. Makapahubog nimo. But God says, I lost my page flipped. God says, if riches increase, set not your heart upon them. Kung ang mga bahandi mo daghan, ayaw ibutang ang imong kasing-kasing nganha kanila. Truth Baptist Church, I beg you. Kung ang mga panalangin ang mubot sa imong kinabuhi, ayaw mo biya sa tighatag o ista aron mo gukod sa mas daghang ista. You will regret that decision for the rest of your life. Ikaw magmaha niya nga decision kung ang imong mga anak mo biya sa Ginoo. Tungod ikaw, busy kayo, mag-work, wala ka nagdalat nila sa simbahan. Magmahay gayud ka kung imong kaugalingong mga apo, dili gayud maluwas. Kang imong kaugalingong anak, nagalayo nagyud gikan sa Ginoo. Turn with me to 2 Chronicles 26, verse 5, and we'll be done. 2 Chronicles 26, 5. 2 Chronicles 26, 5. Pray for Cybele. Adine's been hitting her. Mauba. 2 Chronicles 26, 5. Kung nana, say amen. And he sought God. If you were in soul winning meeting yesterday, you heard this verse. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord,
God made him to prosper. Ug samtang siya nangita sa Ginoo, ang Dios mihimo kaniya sa pag-uswag. You listen to me. Ang kauswagan dili ang resulta sa imong pagka-bright. Pwede ko masuli pagka-bright. Ang kauswagan magikan sa Ginoo. Ako nakakita nini balik-balik. Tungod daghang tao sa Pilipinas pobre. Naay idea sa hunahuna sa Pilipino, kung naay tsansa para sa kwarta, you have to take it. Kinahanglan gayud mo dawa sa tsansa. That isn't true. Dili, tinuod. Kung ang tsansa magikan sa Ginoo, madawat nimo. Pero kung ang tsansa mo palayo nimo sa Ginoo, ayaw pagdawat. How many people nag-waste sa ilang tibok kinabuhi, nagagukod sa mga ista, samtang ang tighatag sa ista na dito gibiyaan nila. Ang Ginoo makaati man nimo kung ikaw mo salig kaniya o mo sunod kaniya. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. Ang Diyos mihimo kaniya sa pag-uswag. Kina akong hangyo kaninyo karon. Himo ang decision karon. I would rather have the fish giver than a few more fish. Now wait a minute. Can we go back to the story for a minute? Because I feel like I need to apply this. Everybody who backslides says, dili ko madugay. Mag-absent ko 2 weeks lang, aron mag-overtime. Dahil mubalik ko sa Diyos. Sigurado ba ka? Matagla ka nga mas layo ka gikan sa Ginoo, mas lusod mo balik. Ug masyag gayud ka. Mubot ka sa 2 weeks. 1 week pa, okay naman. Gahapon nakabista ko sa tao na nagsimba diri sa una, faithful kaayo sa una. Karon wala siya nagsimba, dugay na. Nangita ko niya sa balay, wala siya sa balay, nakakatong ko sa iyang trabaho niya ato ko dito. Nagsalud ko sa iyang trabahoan. Kana ba trabahoan? Nagsalud ko. Ako niya buhat kinya akong kalayo sa diya siya nakikita na ko. Nag-work siya dito. And ako nagsalud siya. Uy, sir! Nag-story ko kaniya. Kumusta man ka? Okay naman, sir. I said, are you sigurado ba ka nga okay ra ka? Wala ko nakikita ni mo sa simbahan. Tulo ka bulan ka pin. Iyang gisulti. 3 months na. Oh, dalik gayud mo labayang panahon. Dalik gayud. Oh, 1 week lang ako. Sigurado ba ka? Mas bright ang yawa kay kanimo. Mas mayo pag yun nga dali ka mo hating niya sa first week. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Decide today, dili kayud ko mobiya sa tighatag og ista aron mugukod sa pipila ka idugang na ista. On every head bowed, every eye closed.